kakadi itandiag ko siya kadipay ti malaglagip mo nasyak man bilang tikas mo damagen sikat inna ar-ara paapen ano siyak dito'y awan pagdanaga kasar sarita daytoy ladawan ket kada awag mo telepono isut denget daytoy barukong ko nagrigate long distance nga ayan tifden na iiliw ken panas naginat ti oras nga aglabas gaput karayo adi maipapas alawen agan anus tabiag ko dayal mo daydan epulo nang tayang ta tisegak ken sugno kasiksikalat inay ayat ko uray adayo ka dito'y arpad kasla asidek ka latakayak taday tatimek mo numang negak umanayen mo aliw-liwan daydi intugot ko sa patag inikutak awan ti mulit na ti puso no gayam maunila at damet iliw na ken sega nagrigaten long distance nga ayan tifden na tiiliw ken panas naginat ti oras nga aglabas gaput karayo adi maipapas alawen agan anus tabiag ko idayal mo dayta telepono rantayan ta tisegak ken sugno tasiksikalat inay ayat ko nagrigaten long distance na ayan tifden na tiiliw ken panas naginat ti oras na aglabas gaput karayo adi maipapas alawen agan